o tla ranolang ka puo ya diatla. Banka ya Gaborone le tserekisitse ntlo ya plot number 4890 kwa extension 11 mo Gaborone 7,650,000 pula ka palabalo. Se se tla jana moraga gore banka ya Gaborone e neng ya adimile mong wa ntlo eo wa pele madi go e reka a palelwa ke go feleletsa go duela sekoloto seo mme ya re go ikueleng ga yone ditlhotlhomiso tsa kgotla ya boikuelo tsa supa ntlo eo e ne a rekisiwa gape mme ya rekwa ka bontlhabongwe jwa madi a go belaelwang e ne le a National Petroleum Fund. Mokwaledi wa lephata la ditlhaeletsano dikitso le tsa maranyane Repontsho Puso Itsile wa kgoletse tomagano ya mafatshe ya Afrika le Japan ya go pataganela dipatlisiso tsa boranyane a kaya fa tomagano e tla rotloetsa tiriso ya dipatlisiso le thamo e ntšha go rarabolla dikgwetlho tse di tlwaelesegileng gareng ga mafatshe. Mokwaledi o buile se kwa phuthegong ya boitsanape kana botlhotlhomisi kwa Maungo. Maranyane Samakata ka dintlha. Mafatshe a Afrika a lebanwe ke dikgwetlho tse di farologaneng di akaretsa tsa itsholelo, tikologo le tsa selegae mme dipatlisiso di kaiwa fa di le botlhokwa mo go tliseng ditharabololo tsa sennela ruri. Lenaneo la tirisano mmogo mo go tsa dipatlisiso la lefatshe la Japan le mafatshe a Afrika ke sebaka sa kgaolo ya Afrika go tla ka ditharabololo tse di ikagileng ka dipatlisiso le bosupi jo bo tlhomamisitsweng go aga itsholelo e itshetletseng le go tlhabolola matshelo a batho. By pooling their expertise, Japan and Africa can tackle common global. Lefatshe la Japan le mafatshe a Afrika a ka dirisa boitsanape jwa one go itebaganya botoka le dikgwetlho tse di apereng lefatshe jaaka phetogo ya loapi, botsogo jwa setšhaba le tlhaelo ya dijo. Tirisano mmogo e go solofela gore e thuse mahatshe go tla ka diphetogo tse di ka tokafatsang mohama wa dipatlisiso. Approaches, methodologies from Japan and Africa. Maikaelelo a lenaneo le ke go nonotsha makgotla a itebagantseng le go ema ditlhomiso nokeng ka dithuso tsa madi mo mafatsheng a farologaneng a le gone go a golaganya gore a dire mmogo. We face the various kind of global challenges, the climate change, food scarcity. Re lebanwe ke dikgwetlho tse di farologaneng jaaka phetogo ya loapi, tlhaelo ya dijo, tlhaelo ya ditlamelo tsa kgotetso, dikgang tsa metsi le tse dingwe. Dikgang tse di bokete gore lefatshe lepe le ka itebaganya le tsone le le nosi. Ke gone ka moo re neng ra simolodisa tirisano mmogo e gore re amogane megopolo le ditharabololo tsa go itebaganya le dikgwetlho tse di farologaneng. Sub-Saharan countries and Japan to collectively tackle these pressing global challenges. Tirisano mmogo e simologileng ka ngwaga wa 2015 e tlhamilwe ke lekalana la dipatlisiso la lefatshe la Afrika Borwa le lekalana la boranyane la lefatshe la Japan ka maikalelo a go pataganela dipatlisiso. Mafatshe a Afrika a le 17 go balelwa le la Botswana a se tsa ikgolagantse le tirisano mmogo e. Maranyane Samakata, BTV News, Maungo. Re sa le fo mogolwane wa ditlhabololo kwa kgaolong ya Kgalagadi Borwa mme Masego Pitso a re mo nakong eno lephata la diphologolo le makgabisanaga la amogetse dikgang tsa polao ya leruo le diphologolo di le 76 mme Pitso o ne a bua se jaaka le kodisa khansele ya tsa bong ka seemo sa itsholelo ya malwapa kwa kgaolong eo. A re utlwe ke o lebogile re dipotsane. Mepiso a re puso e dirisitse madi a hetang 170,000 pula mo ngwageng wa madi wa 2023-2024 go duela barui leruo la bone le le bolailweng ke diphologolo. O boletse ga bontsi jwa leruo leo le bolailwe ke ditau tse di neng di thaga kwa Kgalagadi Transfrontier Park. Re supile ya gore there were 76 incidents of human-wide conflict for this year. For this month already conflict e supile gore go na le ditau tse di setseng di le 10 tse e leng gore batho ba leka go iphemela mo go tsone le gone gore di a ba senyetsa tse ba setseng ba di bolaile mo blasting. Challenge re na le yone ka terrain ya Kgalagadi ka gore go mothaba la re ntse re dirile fence kganelang diphologolo ditau di a epa go tasa ga fence be di kgona go tswela ko ntle di be di a go bola dikgomo kana dipudi tsa barui. Mme se re se lemogileng recently ke gore di tswa bosigo di a go bola dikgomo
batho ba rui ba kgalagadi ka bontsi ba bolotsa bosigo dikgomo di hula bosigo mme ditau le tsone di nna active thata ka ene nako eo mme yaanong ga di bolaile bosigo phakela di boela mo teng ga phaka barui ba gakolola gore ba iphaphe mo go tsomeng ditau se ba ka tswang ba belaela di bolaya leruo la bone ka jaana seo se le borai re ba rotloetsa gore ba repote ka bonako bo ka kgonagala le rona re nna re le malala a laotswe gore ga ba sana ba repota re tsiboge re na le bangwe ba rona ba e leng gore ba nna ko kgao ba e leng gore usually ke bone ba ntha go gore ga ko sengwe go a go utlwa gore gate go diragalang ngaka a santse a ipaakanyetsa go emelela ka kwana mo nakong eno barui ba leruo la bone le bolailweng ke lesika lontša jaaka diphiri le diphokotse ga ba itsewe ka sepe lephata la diphologolo le makgabisanaga le thalosa ga le isitse mogopolo wa go hetola seo kwa palamenteng ke o lebogile Radipotsane Botswana Television tsa bong Phuthego ya mafatshe ya bomasome a supa ya lekgotla le dinakantse le merero ya tsa diphologolo le tshomarolo ya tsone la International Council for Game and Wildlife Conservation ampo CIC e butswa semmuso mosong ono kwa Cascais, Portugal. La hatshe leno le solofetse go rifatsa maitlamo a lone a go boela gape gona leloko la lekgotla leo mo letsatsing la kamoso. Phuthego ya CIC e tla jaana lefatshe la Botswana le tsweletse ka letsholo mo mafatsheng a kwa Europa go ema kgatlhanong le molao kakanyetso o santseng o reriwa mo parlamenteng tsa mafatshe mangwe go emisa thekiso ya dirwe tsa letsomo la diphologolo go utlwa go le gontsi ka se mo nakong ya gompieno ke tla buisana le mmegadikgang wa Botswana Television o tshidile Onkabetse yo tseneletseng phuthego eno o tshidile tla ke go dumedise re bona mo mosong ono phuthego ya lekgotla le le inakantseng le merero ya tsa diphologolo le tshomarolo ya tsone e bulwa semmuso dintlha tsa botlhokwa tse o di nankotseng mo pulong semmuso ya phuthego eo o ka re ke dife ke leboga mothibi jaaka sa tsa go bua tota pulo semmuso yone ya phuthego kgolo yone ya CIC semmuso se jalo mo tseng la gompieno mo go buegile tse dintsi jaaka sa tsa go bua tebang le dikgang tsa gone gore tota mme go ya pele mahatshe kgotsa global communities ba reng mabapi le dikgang tsone tsa tshomarelo diphologolo a le gone go netefatsa gone gore le beng gae ba mahatshe ka go harologana ba sologela molemo ke tsa tlholego tsa bone dikgang di dintsi joe gongwe ke tlhaloso jalo gone gore ke taeta ke ranola ka ha ke bua mahoko a e leng gore a na a buega go na le the CIC president le jalo ene mookamedi wa lekgotla lonele o buile mahoko a mantsi re rana le mo potsolosong le ene mo tsetsing la maabane e ntse le mahoko a e le gore na gatelela mo tsela gompieno a tlhalosa jone gone gore the narrative needs to change tota mahatshe a sentse re a tlhaloganye the global community sentse re tlhaloganye ka botalo sentse re go nne di kitso tse e leng gore di a namisiwa go lebeletswe ditshekatsheko le dipatiso tse e leng gore di a dirwa go ralla lehatshe di dirwa le gone ke lone lekgotla lone le leng gore a le na le mahatshe a heta 85 mme lehatshe la Botswana le lengwe le leng gore le letsa go ta go boela go nna leloko la lone lekgotla lone le na le di-experts di na le baitsanape ka go harologana mo mererong yone ya tsonetse ya tshomarelo diphologolo e tlhalose jalo gone gore go tshwanetse gore go tlhalogangwe ke mahatshe ka go harologana gore ga re bua ka letsomo ke sengwe se e leng gore tshwanetse gore se lebiwe e le a tool tshwanetse gore se lebiwe e le sengwe se e leng gore tshwanetse gore se atolosa maitamo a tshomarelo letsomo ga la tshwana gore le lebiwe jaaka le lebiwa mo nakong ya gompieno gore ke sengwe se e leng gore re ka re ke sengwe se e leng gore se ka tisa matshosetsi mo wildlife populations ka go harologana mme sentse re ne sengwe se e leng gore se lebiwa jaaka teemane ba e buile jalo ba re hunting is an uncut diamond ba tlhalosa jalo gone gore go botlhokwa gore batho ka go harologana ba lemoge seabe sa letsomo le e leng gore ke le dirwang ka thomamo go ya ka mahatshe ka go harologana ka ga go gola gone gore lehatshe la Botswana le lone le itamile jalo through the policy framework ya tourism hela jalo le ira letsomo ka mokgwa o e leng gore
motswako o laolesegang o e leng gore o sustainable o rotloetsa jalo kgone gore go nne le tshomarelo ya sennelaruri ba gateletse one magoko ao Joey mo dipuisanong ka go harologana mo magokong a e leng gore a buile mo letsatsi la gompieno le yone kgang hela ya gore tota ga go bua ka social acceptance go gantsi go dikgang tse di buegang go ralla lehatshe gone gore kgang ya letsomo ga se sengwe se se siameng mme ba gatelela jalo gore nya ga go a nna jalo o tshwanetse gore go lebiwe mabaka a e leng gore letsomo le direlwa mo gone go laola dipalo tse e leng gore di a gola tse diphologolo ka gore ga di amegela matshelo a batho ga di baketa thegelo ya matshelo hela mme di dira le gone gore itsholelo kgotsa itshetso ya ba e leng gore ba lema kgotsa ba bua jalo ba amege ka nngwe tsela mme seo sa maitsholelo ya batho sa maitsholelo ya mahatshe ka go harologana Joey ke a lemoga gore lefatshe leno mo gola ka moso le solofetse go buisa phuthego go rifatsa maitlamo a lone a go boela gape mo lekgotleng le ke mang o solofetseng go buisa phuthego gone ka moso Joey ke takopa o boele potso eo gape ga ke a go ta sentle emma ke ne ke re ka moso go solofetse gore ha tsela Botswana le buise phuthego yone e leng go gone ko Portugal go rifatsa maitlamo a lone a go boela gape mo lekgotleng lone le ke mang o solofetsweng go ka buisa yone phuthego e ka moso Joey jaaka o sa tsa go bua lehatshe la Botswana le hano le lone mo mahatsheng e le an active participant go nna le mahatshe ka go harologana tona wa lephata la tikologo le bojanala re Dumiseni Mthimkhulu so le hetse jalo gone go ta go buisa a panel discussion a ile gore taba e tshwere jalo e buisa mahatshe ka go harologana go na le lehatshe la Botswana taba le gone mo dipuisanong tsone tse go taba gona le lehatshe la Namibia gape a le mahatshe mangwe le gore taba buisa dikgang tse e leng gore di ama mahatshe a one a tebang le dikgang tsone tsa merero ya tshomarelo diphologolo mme go gontsi ra itse gore tona Dumiseni Mthimkhulu o ntse a tsamaya gothe le go ralla mahatshe o kila ya ko Germany o kila ya ko France le gone ko UK a bua molaetsa wa lehatshe la Botswana wa tshomarelo diphologolo gore tota ga re lebeletse our conservation story ke e leng gore e tumile go ralla mahatshe ka gore yalo re tshwanetse gore re kgona go phuthuloga go diragatsa maitlamo a rona a go somarela batho le diphologolo ka go lekana ke dumela jalo ke re ke sengwe se e leng gore tona wa go tswelela ntsa a se bua le gone mo dipuisanong tsa ka moso Joey se di tlaketse sebaka se tle ke go leboge re tla nna ntse re boela go wena go tla go utlwa tsone dintlha tsa botlhokwa tse e leng gore di tla be di nangkolwa mo go letsatsi la ka moso ke a go leboga re tsweletse tona wa tsa thuo wa lefatshe la Uganda re Bright Ramwirana a re lefatshe la Uganda le banwe ke kgwetlho ya go lala kana moya bolwetse jwa tlhako le molomo ka jalo le ikaelela go ithuta go le gontsi ka seo mo go la rona la Botswana fa bua moraga go etela madirelo a Botswana Vaccine Institute o tlhalositse fa go le gontsi mo lefatshe la gabo le ka ithutang mo go la Botswana re Ramwirana o eteletse pele lekoko la Uganda le monogae go ta go tsa malebela mo ditirelong tsa lefatshe leno tsa temothuo a re utlwe go rata Moranyane ka kgwedi ya Ferikgong monongwaga fa tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ya kopana le tautona wa Uganda General Yoweri Museveni ba ne ba dumalana ka bongofela jwa pelo fa mafatshe a bone a tla tiisa tirisano mmogo mo mohameng wa temothuo ba itebagantse le thuo ya kgomo tsa nama le go dira dijo tsa leruo mafatshe o mabedi a supa fa nyoretswe go diriswa seo ka jana lekoko la lefatshe la Uganda le setse le gorogile mono go anywa mo go la Botswana ka taolo ya malwetsi a leruo segolobogolo tlhako le molomo lefatshe la Botswana le itlotlomatsa ka madirelo a Botswana Vaccine Institute mo go lwantsheng bolwetsi jo ke ka mo go leng maleba gore lekoko la Uganda le bolelefa a developing country, we trade in animal and animal products, and we have prevalence of diseases that need to be treated. As a government, we invest more in preventive methods than curative. So we are looking at vaccination, a range of diseases ranging from FMD, PPR,
CBPP, rabies, and anthrax. So we are here and, to see how we can cooperate, how much they can supply us, and in what time or period. Into the directive of the two heads of state at bilateral level. So they met in Kampala and they directed us to work together in 3 areas. First one is disease control, where we have to procure vaccine from here. The second one is animal nutrition, where we have to partner with the Botswana to do feeds in Uganda and bring them here to support the beef industry. We also have dairy, and we are looking at how we can bring our dairy products here. And the other area is research and development, so that we share information. That's why I have brought a team, my team, with all these brains, researchers, academia, animal scientists, and engineers. Madirelo a rekisetsa mafatshe a feta 15 mekento mme a ikeelela go oketsa mmaraka wa one. Mo Botswana Vaccine Institute go rata go itemogela gore ga re dira yone melemo e leng gore ke ya tlhakole molomo tota re dira ka tsela e ntseng jang mme le gone ga dithuso tse leng gore ka di hale ha tshele e ka nna dithuso tse leng gore di ntseang baitso ke ka tlhalosa gore ke loeto le leng gore la tegile hela thata re tsere dikgang ka leng gore re ka kgona go thusana ka teng mme go lebega gona le tswelelo pele e leng gore re ta kgona gore re thuse le ha tsela Uganda go laola Lekoko le tla etela gape madirelo a kgwediso ka seatla a Ramatlabama e ntse e le bontlhabongwe ja go ithuta ka mahama wa thuo ya dikgomo mo lefatsheng leno. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Fa re tswelela lekalana la Botswana Energy Regulatory Authority ampo BERA le phaketselo ke ditse ditlhwatlhwa tsa lokwane la petrol le diesel. Lokwane la unleaded petrol 93 le gantsi re le bitsang petrol e kgologolo lo ke ditswe ka 1 pula 13 thebe litara. Fa lokwane la unleaded petrol 95 e le petrol e gantsi bidiwang e ntšha e ke ditswe ka 1 pula 5 thebe litara. Ditlhwatlhwa tsa ya diesel 50 ppm yone e okeditswe ka 16 thebe litara. Ditlhwatlhwa tsa thekiso ya lokwane la difofane ampo aviation gasoline tsone di fetogile jaana 3 pula 93 thebe litara mo Gaborone, 3 pula 92 thebe litara kwa Maung, 4 pula 9 thebe litara kwa Kasane, fa kwa Francistown e le 3 pula 97 thebe litara. Diphetogo tse di simolotse bosigo gare motsotso morago ga nako ya 12 kgweding eno ya Moranang e le 11. Diphetogo tsa ditlhwatlhwa di rotloediwa ke koketsego ya ditlhwatlhwa tsa lokwane lefatshe ka bophara. Go tsholetsega ga lokwane la oil go rotloediwa segolo jang ke go tlhoka iketlo ga sepolotiki ga mafatshe le kwalotlase ya thekiso ya yone. Mapodisa a Sephiri a letse a tshwere bana ba le bararo kwa Mogoditshane Block 9 le Mmopane morago ga gore ba longwe tsebe gore bana bao ba ne ba gorosa moromotala e le tlhatsana ya tagi ya motokwane go tsweng kwa lefatsheng la Eswatini. Mo letsholeng leo mapodisi a na fitlhela bana bao ka mokwa wa motokwane o iseng o kalwe. Nkuta Thamaga wa bega. Go menolwa ga malao go solediwa ga disofa le go hunyonkolwa ga dilwana ke dingwe tse mapodisi a Sephiri a neng a di dira mo ntlong ya banna ba morago ga gore ba longwe tsebe gore go mekwa ya motokwane e amogetsweng ke banna ba go tlhalosiwang ba rekisa ditagi. Banna ba neng ba inanata go araba dipotso tsa mapodisi ba feletse ba tlhalosa fa tagi e tswa ko lefatsheng la Eswatini mme ba e anamisa mo lefatsheng leno ka go e rekisa. Batho ba le bane ba belaelwa ba le bane ba dingwaga tse di fa gare ga 36 le 37 mme e le banna ba le bararo le mme a le mongwe mabapi le gore re ba fitlhele ka setlhatshana se re belaelang e le motokwane se e leng gore ga re se lebelela weight ya teng ne le 100 kg
go na le ditagi tse di tsenang mo melelwaneng bja rona mme go be go nna le tse dingwe tse e leng gore di tlodisiwa molelwane ko dikgorong tse e leng gore kana ko e leng gore ga se dikgoro tse e leng tsone tsa molelwane kana di huhumetswa molelwane go le gongwe. Mo poriputsong e tseneletseng mapodisi ba ne ba kgona go tswelela ba hunyonkolla tagi e ya motokwane mo dintlheng tsotlhe tsa ntlo e. Melato e tshwanang le bo dipolao tsa batho, melato e tshwanang le dikgokgontsho tsa mo malapeng, melato e tshwanang le dipetello. Ga o lebelela o fitlhela e le gore go na le fa e leng gore dikgang tsa ditagi di na le seabe mo go tsone. Banna ba ne ba ragosetsa mapodisi ko motseng wa Mmopane go ba supegetsa mongwe yo ba jang le ene. Ka tlholo e ko godimo e leng gore re ka e neela motho ke kgolegelo ya dingwaga di le 20 mme fa e le gore ke madi e ka nna madi a kwa godimo a motho a ka duelang ke 500,000. Banna ba ga se la ntlha ba tshwarwa mme sebe sa phiri e le go tsaya lobaka ga dikgang tsa barekisi ba ditagi ko makgotleng a ditsheko. Re tshwenngwa ke bone batho ba ba bidiwang repeat offenders. Go na le yone kgwetlho e leng gore go fitlhetswe go na le yone backlog ya di-case kana di-case tse di saletseng go morago yaka gongwe ka tswa o bua ka gore ke dikgang tse e leng gore di tswa kgakala di ntse di le teng. Ba belaelwa botlhe ka bone ba santse ba tshegeditswe ke mapodisi go ba ditswa ke tlhotlhomiso tse di akaretsang go ba fa motlhala wa ko ditagi tse di tswang teng. O Nkutlwe Thamage, BTV News, Gaborone. Tla ke di be khutlo gone fa ke tle ke sutele Tumo Mpatane mogaka wa tsa go bega ka tsa metshameko. Tla ke go leboge morwarre ke go neele dikgang tsa metshameko tsa la botlhano tsone tsare mokatisi wa setlhopha sa Joining Galaxy Morena Ramorebodi a re motlotlo go ba tlhophile go nna mongwe wa bakatisi ba bararo ba ba yang go phadisanyetsa tlotla ya mokatisi yo ga isitseng ngwaga wa 2023 ko moletlong wa kabodietsele wa ntlha wa go tshegediwa ke lekgotla la COSAFA. A re utlwe pego ka botlalo ka Ryan Kgengonyane. Ramorebodi yo mo nakong eno setlhopha sa gagwe sa Joining Galaxy se leng kwa setlhoeng sa League ya Botswana Premier ebile a thusitse setlhopha sa setšhaba sa kwa Gabo sa Aforika Borwa go fetsa mo maemong a boraro mo kgaisong ya COSAFA ngwaga o fetileng. A re o itumelela go bua tiro ya gagwe e lemogiwa jaaka a tlhophile le bakatisi ba bangwe ba ba dirileng bontle go lwela tlotla eo. But I think credit needs to go to these guys. Credit needs to go to South African Football Association. Credit needs to go to Botswana Football Association for granting me the opportunity to be in this country. I think we, as a coach, you are made or you are seen because of your players. So I think they have always been trying their best to make me a better coach. As much as I've tried to make them better players, but I think they have played more role in making me a better coach than what I have done to them, because they are a group full of talent. So to be honest, I'm very happy. And look, for me, I'll be honest with you, I was not expecting it. Looking at the number of top coaches in the SADC region, but being nominated, it means a lot to me, and I'm very happy, and I thank God for another opportunity. Sometimes we take things light and forget that there is grace, that it's moving with us, and we need to thank God for everything that is happening in our lives. So honestly speaking, I'm very happy. I'm hoping that I will come back home with the trophy. Ramorebodi o bapolane le Rulani Mokwena wa Mamelodi Sundowns ga mmogo le mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa Namibia Colin Benjamin. Mo ditloleng tse dingwe tlotla ya mokatisi wa setlhopha sa bomme e phadisanelwa ke Desiree Ellis wa Banyana, Bruce Moape wa the Copper Queens a Zambia ga mmogo le Jerry Chabalala wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns sa bomme.
tlotla ya motshameki wa rre yo gaisitseng e tla lelwa ke Lamek Panda wa Lecce le Zambia, Peter Shalulile wa Mamelodi Sundowns le Namibia ga mmogo le Percy Tau wa Al Ahly le South Africa. Rachel Kunda Nanji wa Madrid FC le Zambia, Barbara Banda wa Shanghai Shenli le Zambia ga mmogo le Tabitha Chawinga wa Inter Milan le Malawi ba itaisara boratana mo go ya mme yo gaisitseng ngwaga. Ka bodietsele eo ya ntla go tshegetswa e rulaganyeditswe kgwedi e tlang e fera bongwe. Ryan Kgengwenyane, PTV Sport, Gaborone. Re tsela nngwe ya go leka go ngoka batshameki le ditlhopha ka go farologana go tsenelela kgaisano ya UB Open Badminton Championships ka dipalo tse di kwa godimo. Monongwaga kgaisano eo e tla ka dikarolo tse tharo tse dišwa ya banana, Masters Challenge ga mmogo le Elite Challenge. Kgaisano eo e tla bo e tshegetswa lekgetho la boraro e simolola ka matlhatso go tsena ka Sontaga kwa University of Botswana Indoor Arena mo Gaborone. Now the UB Open, it's growing. Each and every year it's growing. From the first edition, we had only 2 categories, as I've mentioned. But now we have 3 categories, and also we are to have a Masters category for the first time in its kind. And we think, looking at the numbers of people who have registered, that we think it will be the biggest ever UB Open we've ever going to host. Right now, we are focused on the registrations. We are focused on registering the people, and so far the registration, the deadline is tomorrow at noon. And so far many people have registered, and from here we are going to set up the courts at the arena, and tomorrow the players can come and have a feel of the arena, and they can know, okay, UB Open, we want to have that UB Open as a household tournament that every player knows that each and every year it's a must. I have to participate in this tournament. We need to grow the prize money and everything. We are trying to get it to the athletes, get it out there so that they can participate. We extend our invitation to our neighboring countries such as South Africa, Zambia, and Zimbabwe, who we have in the past participated in that tournaments, and they do obviously come here for the Botswana International. So we expect them to come for this one as well. There may be an issue of something that they need to, that can entice them more in the future. Therefore, I think we could have more athletes from outside coming in. For now, as the brand grows, as we get it out there, as they can see that there's something called UB Open, and they can see the magnitude of it, hopefully they will, join us in the future. Ka bokhutlong fa re leba tsa liki ya National First Division ya kwano borwa baeteledipele ba Loko joining Young Stars ba tla tsoga ba amogela setlhopha sa Extension Gunners kwa joining Galaxy Stadium. Motshameko o o tshamekiwa ka nako ya borataro mo maitseboeng. A re tlopego ka botlalo ka Michelle Sekopo. Baeteledipele ba Loko Young Stars ba kokoantse dintlha di le 37 morago ga go kwadisa diphenyo di le 12 maleka a le mangwe le itatlhegelo tse 4. Dineletsana ba ikemiseditse go tswelela ba dira bontle morago go fenya metshameko ya bone mena ya liki ka tatelano. Young Stars ba setse ba surakile Tlokong United ka 3-1 ba nota Dazenqau ka 1-0 pele ba padimola Notwane ka 2-0 le go kgwatisa Black Forest ka 5-0. We played Notwane in the first round, Extension Gunners in the first round, and we drew 1-1. Yes, we gave them a sloppy free kick in the last 10 minutes of the game and resulted into a goal. Yes, we learned from that and we moved on, but I believe this time around it's not going to be like that, because my boys are ready now, they are prepared, they are responding very well from the break up to until now. I believe tomorrow we are going to get maximum points, and we are going to fight hard to get it. It's not going to be easy, it's going to be very difficult, but I know at the end of the day we have to be victorious. Extension Gunners mo letlhakoreng le lengwe ba kgonne go kokoanya dintlha di le 12 morago go kwadisa diphenyo tse 5 maleka le 4 le go latlhegelwa ke metshameko ya 2. Mapantsola ba ikemiseditse go tokafatsa maduo a bone mo motshamekong o morago go latlhegelwa ke metshameko ya 3 ka tatelano. Ba latlhegetswe kgatlhanong le City Pola ka dino tse 3-1. Tlokong United e ba kgwathisa ka 2-0. Fa Notwane e ba fentse ka 2-1 mo motshamekong wa bone wa bofelo wa ligi.
matlho otlhe a tla ba le mo mokatising yo mošwa Stanley Mwanga gore a tokafatse madio morago ga gore mokatisi wa setlhopha se wa pele Daniel Nare a ithole marapo. Yes, joining youngsters, it is the team on top, but then at the end of the day, I mean, tactically, we are planning one or two things which might help us to get the positive result. Definitely, we are going to put up, because I know the team is in a very bad situation. La bofelo ditlhopha tseo di kopane ke mo tikologong ya ntlha mme tsa palana ka nno setlhopha. Michelle Sekopo, BTV Sport, Gaborone. Tso tsala botlhano re di kutlisa gone fa a re jaaka mafelo a beke a tla re a itumelele jalo ka maikarabelo le tshireletsego e go godimo ka jana le ka nako tsotlhe ikanye rona.